Dagajing temu benele banrat dengkong ya gajing jelai jong ginong dia drugs. Haga kendai trek unailar arhajar arpuar ki pulet ke anti narcotic task force jong ke East Khasi Hills rengkat gajing trelang bat ki pulet jong ke Sadar Police Station bat ke Women's Police Station. Kila penlong ya gajing kendra kaleng kathan polo bat klio kem ke wei ke beriau bat sanut ki samla ke bidang keti ka kam dia drugs. Bala kemru ki arpunyungut ki samla ke bidang let drugs. Kani gajing kendra ki pulet kelas tang ha ke performance step ha ke ba Kilalet kendra haki sautli gejaka ke berana kathan polo. Badakane gejing kendra kleo kem yakane ke beriau bat sangut kisamla ke bede drugs balayo ban kurob naki shispa santli ke tendong red ke bat have you drugs heroin ukenja nata ar pautli ikuli nitrazepam laispa le pautli ke tendong red ke bathli pautli ke ternia injection lightly ke ten golden bathli nreutli ke mobile phone ko ke scooty artli ke taksi kamai Ban layo kurup ru kepisa ke basilak sop kena hajar ars pa prapo tengka. Ki pulit kila pentep bakila kem yakini ki apnyu samla ke blet drugs bar uwe na pedeng kini ke belasya kem ude ubren keti ke we ke jengja moko duma ke bahap opo ke tanat renja. Haga baula pet na ka covid ward jong ke civil hospital menha ka hendro terik unailar ar hajar arpuar. Ki pulit kila pentep bakila kem ru iki sangut ki kenthai ke bela pendek ya ki pulit kat bagidang penlong ya ke jengkandra. Bad kini ru lara alang kumta baru ke belasya kem ki kenthop ya sangut ki kenthai bad laku arngut ki senrang bala pengat iki ki kendon jong ke NDPS Act bad kewe ki kendon an ki pulit kila subajur ru bagi samla ki belit thiet u drugs kila bandai ru ki bejulit de u drugs syaki bai pat ki jaka